Kunzi ba Umoja Wetu TV ndetse na Gakenke TV, uyu ni umwanya mwiza tugize ngo tubaheze amakuru aha yatambuka mu karere k'iwacu mu misozi miremire, aho ntahandi ni mu Minembwe. Twatemberereye abaturage b'Irundu ndetse n'abandi baturutse hirya no hino, ariko kandi tutaragira ico tuvuga ku bakunzi bacu bose, bamwe ni mwaramutse abandi ni mwiriwe bivana n'imigabane y'isi abantu bagiye babamo. Hanyuma turi kumwe n'abatumirwa bacu n'ababyeyi ko murababona, ababyeyi bacu tubahaye mwaramutse. Hanyuma turasaba ngo muze kutubwira amazina yanyu ndetse n'imirimo mukora nibibaye ngombwa. Ni karibu twotangazanya n'uyu mubyeyi. Uzamurega kwijwe. Izina ryaje banyitana hano mubyeyi nawe Ante nitwa Kakukazi Makire Wirundu, ahantu kaza bita mbere ngo kwa Murondanyi, ubu ngubu bahita ngo kwa Harera. turi kumwe nanone n'umubyeyi nawe yotubwira. Okay, tugiye kuganira namwe tuvuge hejuru y'akarengane ababyeyi bakomeje kugira cyangwa se abaturage bo mu misozi miremire ya Minembwe, ahitwa Irundu cyane cyane. Murabona ko abantu bamaze kwibasirwa n'amadrone akomeza kurasa ibintu, abantu n'ibintu byabo, bigeze ku makanisa, bigeze ku matayo, kandi Irundu niho hambere yarasiye umuntu mu butayu, mubyeyi wari kusenga. Ibyo nibyo dushatse kugira ngo tuze kuganira namwe. Rero kuri ico kiganiro tubahaye ikaze kugira ngo muze kubituganiriraho, mwerekane akababaro kanyu uko bakomeje kubashamburira n'amadorone. Rero ni ikaze ryinshi. Hanyuma ufite ico yovuga kuri iryo twotangiza, ni ikaze kabisa. Yego, murakoze cyane abanyamakuru nyine kubana natwe muri aka kanya kugira ngo tuganire namwe tuvuga hejuru y'akarengane tuba turengana. Biratugoye kandi turaremerewe, twahuye n'intambara imyaka myinshi, tubaye tumara imyaka 8 turi mu intambara ziraba zidutindaho cyane, abantu barapfa, ibintu birashira, birangirika cyane. Ariko ubu tugeze dufite intambara irenze iyo twabayemo iyo myaka yose. Twabaye mu ntambara nyine tukaraswa amasasu, tukamenya intambara iturutse aha, turahungira tubigenderamo iminsi. Ubu ngubu ko turarwanywa n'ikintu cyitwa drone cyangwa se indege iri mu kirere. Itumereye nabi cyane, tukabasha kuvuga ngo dufite ikibazo kiremereye. Drone kirasira mu mazu, abantu benshi bamaze kurasirwa mu mazu, ikarasa inka ziri ku misozi, nimba ibonye umuntu iramurasa, nibona inka irayirasa, inzu zirarashwa, amazu amaze gushira cyane cyane hano mu karere kacu k'Irundu twibasiwe n'icyo kintu cyane. Ubundi kandi amakanisa menshi amaze kuraswa, amakanisa menshi yararashwe, yarashize. Ubu ngubu abantu no gusenga tukibona aho dusengera, abantu tubagiye babona aho bateranira nyine amateraniro, kubera ikibazo cya drone, kubera ko amakanisa menshi amaze kuraswa. Nanone ikindi kintu gikomeye kimaze nacyo cyibasiwe, twagiraga amazu yacu. Murabizi ko iwacu muri gakondo tugira amazu yacu y'amatayu turadusengeramo. Buri muhana uba ufite ikanisa, ukagira uruhunga, ukagira n'ubutayu buri ahantu hiherereye, abantu bakahasengera. None ubu nyine drone igeze ku masaha. Ejo bundi harashwe ubutayu bw'ahantu Irundu hitwa kuba Amabuye, sigwamo umumama wari uje gusenga bisanzwe, drone ihaciye ihita imurasira ngumwo.
ubu ngubu ubutayu bwarashwe bwarashize ntawe ukibugeramo. Nanone twari dufite ubutayu bwacu busa nk'aho ari bwo butayu bukuru muri Minembwe. Ubutayu bwa Gitavi hari abantu bari mu mahanga babusengeyemo, abantu benshi cyane barabuze, hari abavuye kure cyane baza kubureba baza kubusengeramo, abantu babusengeyemo benshi bari mu Minembwe. Ejo bundi drone iramanuka iraburasa irabutwika burasha burashira, ubu ngubu ni ahantu hatagera. Rwose dufite ikibazo kiremereye, dufite akababaro tutubasha kubabwira, kubera ko no gusenga mutekereze ntitugira tubona aho dusengera. Ubu ngubu amatayo asigaye ntitugira tuyageramo, kuko drone iraca hejuru igahita iharasa, haba harimo abantu bakaba bagiriyemo ibibazo. None turababaye tutubona uko tubabwira. Ababishoboye abo kumva bafite imbaraga mwogerageza kutuvugira, mwogerageza kudukorera ubuvugizi aho bwogera kugira ngo tubone natwe ko twabona amahoro. Dufite ikibazo kiremereye, iyo drone iraturemereye tutobona uko tuvuga. Kirahiga umuntu nka kwa kundi kwimbwa ihiga impyisi, habe nijoro iraguhiga ikurase, habe ku manywa iraguhiga ikurase, tuyihunga aho uhungira hose ikintu kikuri hejuru nikuri guhari ntibona ko guhunga. None bene data aho muri hose ku migabane y'isi tubamenyesheje ko mu Minembwe dufite ikibazo kiremereye cyagera mu karere k'Irundu kigatinda. Ikibazo kiremereye cya za drone, hari mu kubaho ziza ari 2 3 zikaduca hejuru tukaza tubura nk'uko twogira, ugategereza gusa ngo duhanukire ku ijisi, cyangwa nijoro ukavuga gusa ngo urumva ikibitse ku nzu mwese urugo rwose mushidide rimwe. Rero bene data tukaba tubabwiye akarengane kacu dufite, abafite gushobora kutuvugira kugira ngo mutuvugire kiriro ko Imana idakiraho tukitu. Murakoze cyane. Hari uwo kongera kuri iryo jambo muri mwebwe? Murakoze abavugizi bacu kandi namwe kugira ngo mutegereze amakuru, kugira ngo dutange aya makuru ku migabane yacu yose iri ku isi, kugira ngo tubagire akarengane dufite atebye abantu bo mu karere ka Minembwe. Twagize ikibazo cya drone kuko mwene bakavuze drone ni ikintu kigoye, abantu bari gutekereza ubwenge bwacu tukabona ko tudashobora kugira ngo tumenye uko twifashe. Drone iratugoye ababyeyi, ku ruhande rw'ababyeyi, ku ruhande rw'abana, ku ruhande rw'abagabo, umuntu uwo ari we wese. Drone ni ikintu kigoye kandi igitangaza kinini, iri mu kuduhiga, igahiga nijoro, igahiga mu gitondo, igahiga buri saha yose. Akarere k'Irundu ako tubanza kuvugaho, twebwe twaratangaye cyane kugira ngo abantu babeho, abantu babone drone iri mu kuza ishoreranye ari 2 ari 3 kugira ngo umuntu asohoke mu nzu kera yakubonye. Ni ibintu bigoye kandi muzi kuko dufite amazu akifite ibyatsi, kugira ngo umuntu ahire mu nzu ni ikintu gikomeye. Izo za drone ziragoye kandi ku mpamvu z'ababyeyi, cyane cyane abamama bamaze gufutura n'imirongo tutovuga. Abana bavunitse bari kugira ngo bagenda hanze, umwana ngo arakomeretse, umugabo ngo arakomeretse, umugore ngo arakomeretse. None icyo kintu cy'indege ni ikintu kigoye tubabaje. Twebwe ko turabona kuko ahasigaye naho kugira ngo abantu babeho badasenga, murabizi kuko ubwoko bwacu gusenga kwari ikintu bisa nkaho ari kavukire muri twebwe, kugira ngo amatayo ashire n'amakanisa ashire n'imbunga zacu zishire. Ni ibintu bigoye kandi biremereye, ko turabona nkaho bikomeye cyane, ariko kandi nkaho mufite kugira ngo mutuvugire ko buvugizi bukomeye, mwotwunganira mukadutabariza kugira ngo turebe kuko iki cyago cya drone cyo tuva hejuru. Hari cyo kongeranya amadolari. Murakoze cyane abanyamakuru kugira ngo umwanya kugira ngo tubashe kuganira namwe ibibazo twagize ku Minembwe, uturere tugiye dutandukana. Abari kure wenda baza bazumva bakumva nkaho ari imigani, bakumva ko ari nk'ibintu bitigeze kubaho, bakumva ko ari amakuru kuko bari kure nabyo, ariko twebwe tubirimo ibyo bintu bivugwa ni ukuri. Kandi umubabaro dufite ku mutima cyane cyane, amadrone zaje ari ibintu by'igishitsi kuri twebwe, bisa n'ibidutunguye kuko ni ibintu tutari tuzi, ariko uko iminsi nayo igenda tugenda tubimenyera,
ariko si ahandi zavuye, nuko twafataga umwanya tukaja gusenga, tukaja mu matayu tugasenga, tugafata umwanya tugasenga. Ariko ikidukuye umutima cyane kuri none ni uko bayobotse n'amatayu, ugasanga igihe zisanga abantu mu matayu, aho umuntu yihereraga agasenga kumva umutima we urahumuritse kubw'ibibazo twagiye duhura nabyo, ugasanga kuri none niho zihaye zirasa, zikihaye zitora kubaho. Noneho kugira ngo tubeho mu buzima tutaha dusenga Imana, ni nk'aho badufungiye inzira ya nyuma. Ariko ntiducitse intege cyane kuko dufite Imana. Imana turayifite, twarayimenye kandi tugendana nayo. Nubwo badukurikirana cyane, turabizi neza kuko bageze ku bisa nk'aho noneho nabo zihazigwana n'Imana, kuko baba bagwanya amatayu asengerwamo. Kuko iyo umuntu ananiwe cyane cyangwa iyo ikintu kija kunanirwa, kiza kigwanya Imana, kuko Imana iri hejuru ya drone, kandi drone zaremwe n'abantu. Ariko icyo twizeye neza ni uko dufite Imana, dutunze Imana, Imana izatuneshereza muri zose. Rero abavugizi bacu mugerageze kutuvuganira, ariko cyane cyane dusabira ku Mana, kuko Imana niyo ishoboye byose, niyo izivugira abantu cyane aho batogera Imana ikahagera. Rero turabashimiye cyane. Rero dukomeje gusenga, nubwo bimeze gutya tuducitse intege, kuko dufite Imana twamenye kuva kera. Ino ni gakondo y'Imana. nanone hari ikintu, hari ubutayu bw'Irundu, ni ubutayu bwari bufite abayoboke benshi, ni minisiteri, ariko ikagira icyicaro cy'ubutayu abantu bahora basengeramo hano Irundu, kandi bukazamo abantu benshi bavuye hirya no hino. Hari abava za Gitavi, hari abava za Karingi, Karungi, Gakenke, hano Irundu nyine, ndetse na za Gakenke iriya za Muriza. Ta abantu batageza bagera hano, mbese muri Minembwe yose. Ubu ndibwira ko bwari ubutayu bwa kabiri mu Minembwe busa n'ubukomeye. Bwa mbere twagaza tuvuga ni ubwa Gitavi, murabizi ko bwasenyutse. Uyu munsi turi ku butayu bw'Irundu. Nanone ubu butayu bw'Irundu kubera impamvu z'umutekano mukeya wakomeje kuba amadrone yaherutse kurasa hano na gatanu, ibahati zose ntiyahasanga abantu. Imana ikomeza kurinda muri ubwo buryo. Abantu babibonye babona kuko bagomba kwimura ubwo icyo gitaramo cyahora kibera hano cy'umunsi wa gatatu, kuko hagenda haba abantu benshi. Kubera iyo mpamvu babyimuye babyerekeza bakijana ahitwa mu Madego. Mwebwe mubyumvise nk'abayoboke ba hano, nk'abaturanyi nk'abantu b'Irundu, n'abantu bari bamaze kuhayoboka, ni gute mwashakira icyo kintu? Kubw'icyo kintu cyabaye ni ku mpamvu z'umutekano mukeya n'ubundi w'amadrone, kuko drone zagiye ziyoboka amatayu. Ndatekereza ko ariyo mpamvu yatumye bimura icyo gitaramo cyangwa se icyo cyicaro cyari gituye ku butayu bw'Irundu. Rero ku bwacu twebwe abayoboke bacu, cyangwa se abari bahaturaniye, cyangwa se abari bamaze kuhamenyera, turumva ko bitugoye, kandi turumva ko iyo umuntu ahindura ikibanza, buri gihe iyo uhindura ikibanza biza bigoye. Urumva amukiye kuri none, ashobora kuba ari kure natwe, ashobora kuba ari kure n'aho turi, cyangwa se tutanahamenyereye. Ariko ku bw'izo mpamvu zo kugira ngo twicungire umutekano kuri none, niyo mpamvu yatumye kugira ngo bacimure. Ariko ibintu nk'aho bitatumereye neza, kuko twari dufite aho twari tumenyereye, kandi n'ubundi ubutayu buratandukanye n'umuhano, kuko ubutayu
uwamenyereye ubutayu kugira ngo igitaramo cyari gituye mu butayu cimukire mu ikanisa runaka kandi mu muhana, ni ibintu bisa n'ibitandukanye, dore ko mu butayu hakoranira amakanisa atandukanye, hakoranira amakanisa wenda adashobora guhura, umuntu akaza ku giti ciwe, undi agasohoka mu nzu ku giti ciwe, mukaza guhura mwese muri mu butayu, kuko ari mu butayu nta rubanza ruba ruhari, kandi mu butayu naho umuntu ajana ibyifuzo bye. Tugatekereza ko wenda n'abayoboke bayo bagiye kugabanuka ku mpamvu z'uko cyagiye mu makanisa, cimukiye mu makanisa cyangwa se cimukiye mu mihana, cyangwa se kigiye kure n'abayoboke bayo cyane. Tukavuga ngo nubwo bimeze gutya, abantu bihangane kandi abantu tibacike intege, dukomeze Yesu mu buzima bwacu, kandi dukomeze imbaraga z'Imana. Imana niyo ishoboza umuntu muri byose. Sinzi nimba hari ico umuvyeyi wo kunganira. Cyangwa kunganira kuri bose n'amagambo kuvuga bashimiye cyane twizeye kuzazinjira hamwe kandi baje umutima wacu, ariko cyangwa kunganira cyacu kujambo bavuye ijana no kwemera igitaramo ariko kandi bacu bavuze bacyazaba kandi ubundi kandi kujyana n'ibitaro cyane zari ibitaro abarwayi bose bazagaho, umurwayi yabarenze kumuzana hano zari zoroshe, kandi hari ahantu n'aho tukaba tumenyereye kwari ugusenga Imana, ariko kandi zari ibitaro. Hari indwara zimwe namwe murabizi nyine n'ubwo mutuye iyo ngiyo, kandi namwe iyo ngiyo murabizi, muri abantu bakuriyemo. Hariho indwara zivurwa n'ibitaro, hariho indwara zivurwa n'amasengesho, ariko twebwe buno butayu bwacu aha hantu kino gitondo tuba tubifashe nkaho ari igitoro cyo gusenga cyane, kandi tubifashe nk'ibitaro, kuko abarwayi benshi bakiriye hano ni benshi. Naje ubwaje naramuzanye jewe yarenze asa n'uwapfuye, nkaho byaramuzana agashikana ndamutahana ari muzima, n'umuntu muzima ukora usoma ukora za gahunda zose zisanzwe. None turababaye, dufite umubabaro mwinshi kubona ngo kino gitoro cyacu kirasa nkaho kirahungabanye cyane, nubwo cy'umunsi ariko kirahungabanye, kirasa nkaho turangiyemo. None bene data wogira uvuga uzo kutuvugira, ngo tuvugira kino kintu kituba hejuru, iki kintu kiremereye, ikintu kirakomeye. Baradukundira dukundira inzira zose nyine, kuko namwe mubizi inzira z'amasoko barazikinga, turazihanganira inzira zose nyine ngo zitugana barazikinga, turazihanganira, ariko kino kintu noneho turamenya ko tubasha kukihanganira, kuko ari ikintu cyaturemereje umutima cyane, gisa nkaho kidukuye umutima, twakwise umutima cyane kandi turihebye. None bene data mufite izo mbaraga, wenda hari uko mutuvugira mu mahanga, mutuvugira iki kintu tutubaza tukaza doni hejuru, tukazadukomeza turasubira mu buzima busanzwe. Murakoze ko rwose mukora natwe kunganireho bukeya, nk'uko mwene data bivuze, ukuri guhari dufite akababaro kenshi tukabasha kuvugira aha ngaha bitewe n'iki kintu kitubayeho. Rwose twagize intambara nyinshi zigenda ziduturuka hirya no hino, inzira nk'uko mugenzi waje yavuze zitugana zose zirakingwa, ariko Imana ikagenda iducira izindi nzira abanzi bacu batabishaka, ibyo twifuza bikatugeraho bigoye ariko tukabibona. Ariko kuri uyu munsi wa none tugize ikibazo kiremereye. Ukuri guhari mu Minembwe twari dufite amatayo abiri asa nkaho ari imbere y'ayandi. Ubutayu bwa mbere bwari ubutayu bwa Gitavi, bwararangiye bwavuyeho. Ubutayu bwa kabiri twari dufite bwari busa nyine nka murumuna bwo muri Gitavi, ni ubutayu bwa hangaha Irundo. Ubutayu bw'Irundo hakorewe imirimo tutabasha kuvugira aha ngaha, tutovuga ngo tuyihetse. Hakiriye abantu benshi badafite umubare, abantu bavuye hirya no hino, guhera mu Rurambo aho Munyamurenge atuye ukaza ukageza aho Minembwe abantu bahekera. Abo bantu bose hagiye hava abantu bakaza hano bagasengerwa bagakira. Ni ahantu hihugitseho ubutayu nyine nk'uko mwatuye no mwabibonye mwari mubizi. Ni ahantu hari icyicaro gikomeye, abantu barahakiriye ku bwinshi, ariko kuri uyu munsi wa none ducitse intege, tutobasha kubivuga. Ducitse intege pe, kuko aho kigiye ari igitaramo, iki kigiye ari igitugu. Ni igitaramo cyo kuza tugenda tugatarama umunsi umwe tugataha, ariko igitugu kirasa nkaho gishize imbaraga, muri make nkaho gihagaze bitewe n'uko ikibazo kimeze. Kandi mukuri guhari ndabona ko iki gitaramo nikimara kwimuka se cyangwa n'ibyimuka bukava aha ngaha, abaturage ho ntibitwara habe n'iminsi ngahe tutahavuye, kuko drone kiraguma ikiyenyegeza iguma kwigira imbere, ze kuvuga ngo badufungiye naho gusengera,
biragoye cyane. Rero tukaba dusaba ngo abantu babishoboye abazatuvugira, turabizi ko tugira inshuti zacu abavandimwe muri iyo ngiyo, muzamugaragaza kutuvugira rwose. Iki kintu mugaragaze mutuvugire uko mubishoboye, kuko ni ikintu kituremerereye kiduciye intege, tutubasha kuvuga ngo amatayo yose arakinzwe, amakanisa turimo kwinjira bukeya dutegera ko drone irasa kanisa. None ga ibintu birasa nkaho noneho baradufunganyije. Hari ijambo bari baravuze ngo batwice badushyize nko mu ibase, noneho ko turabona n'ikintu cy'amakanisa naho tugiye nko mu ibase. Rero ababishoboye mutuvugire rwose mutuvugire, iki kintu turebe ko cyotuvaho n'umurimo w'Imana ukongera ukabona aho ukorera, kuko ko ndabona mu Minembwe tugize ikibazo kiremereye. Aha hantu hari igituo kiremereye, Imana yari yarahagasaniye ihaha umugisha, kandi ndibaza ko atari uwagejeje ku mwanya ngo ahagwe, kuko n'amasengesho atazagarura uja gupfa. Nta muntu wageze hano ngo asubirane y'indwara, kuko umuntu wese yageze agera aha ngaha iminsi agataha yakase. Ubundi igitaramo kirimutse, igituo kirasa n'igihagaze kubera impamvu za drone, kuko ku wundi munsi wa gatanu ushize yaraje irasa hano imbere y'ubutayu kubwiba hatinzi yarasa inzu, kandi cyangwa ngo yarasirera abantu kubera uko nguko abantu barimutse. Rero dufite akababaro kenshi mu mitima, kuko twumva dufite agahinda kenshi tutubasha kuvuga. Rero bene data ababishoboye mutuvugire ku nzego mushoboye kugeraho, kuko iyo mushobora kugera kuri zose mama mwarakemuye ikibazo. Aho mushoboye kugeza ijambo, aho mushoboye kugeza akababaro mukatugereze, kugira ngo turebe ko tuvaho. Murakoze cyane. Sinzi muganga nimba hari ico wokongeraho. No kongeraho kuko abantu bose barengana cyane, kandi turiko hagahinda kenshi. Hariho byinshi tutoshobora kuvuga ahangaha nyine, kuko ari ibintu byinshi bisa nkaho bibabaza abantu imitima, umuntu akananirwa kuvuga umubabaro. Noneho twebwe tugihinga, kandi muzi kuko umurima w'umuntu nkabwo ubuzima bwiwe, kugira ngo umugore atakija mu murima kubera impamvu z'indege bari kugenda, yagenda akara abyiruka mu murima akaba niyararaye. Noneho habaye ikindi kintu ngo ibahigana nijoro, twari tuzi ko ijoro iyo ribaye umuntu agakambakamba akagera nkaho yica, akanyerera agashika mu rugo rwiwe cyangwa akazi yaje. Ariko ijoro ngo niho ibona kuruta amanywa. Ari ijoro ntitugenda, ari amanywa ntitugenda. Icyo kintu kibabaje abantu kandi kigira abantu. Naho ibintu byo kuvuga ngo dusenge, noneho no mu nzu ndimo kuvugana n'undi muntu, ni ukuvuga uhahongerera nabwo ukavuga yuko wenda idahaye isumo, ariko kera iyo yabaye hejuru y'inzu ntawe ukivuga. Abantu bacitse intege, ntawe ukomeza ngo arye. Abantu barasa nkaho bahungabanye mu karere ka Minembwe. Ni ibintu bikomeye cyane, kandi mwebwe muri iyo ngiyo ushobora kutuvuganira mu by'ukuri mubwire mubishyiremo imbaraga, kandi izo arizo zose abantu murabizi kuko ni ibintu byatugeye hejuru. Yari intambara twageje duhinga amasasu, ariko iyi ntambara y'indege ni ikintu kiri guhamura umwana. urimo kumuhamagara abantu barahahamutse. Ubu nyine abantu barahahamutse, abandi ntibakucyumva. Bene uko nguko ukabona umuntu ntafite ibitekerezo byiza, n'umwanya murakoze ngo yihagarasa, ariko kandi gushyira icyo kurya ku meza, watangira guheza abantu ibyo kurya kuko bananiwe kurya. Yatangira ko kurasa, wumva utangiye kurasa, n'uwo ukivuga ngo umuntu ararya. Abantu bishwe n'inzara kubera izo mpamvu, kandi n'abafite nk'ibiryo hirya no hino babisingiriye kubera izo mpamvu, igahiga ikaba yirukana abantu mu karere kose. Imirimo irasa nkaho, kandi n'igitangaza kihari kinini, abantu ntibagiye abahinga. Ubuhingo burashize, yaradukerereje guhinga ibishimbo, idukerereza guhinga none ubu, kandi abantu bariko batema ibishanga tubagiye batema kubera iyo mpamvu. Turere hino za Gakenke hose cyangwa z'Irundi zose nta buhingo turi kubera iyo mpamvu. None mutuvuganire kugira ngo turebe hari igitanga amasasu, none ni niyo nzara kubera kuko nta muntu wayo utarabuka kuragenda. Wagenda aho ugiye, washika ku bintu ukihisha, uhavuye washika mu nzu ntusohotse mu nzu. Naco ni ikindi gitangaza cyakubayeho, ariko kandi dufite Imana niyo izidukorera byose. Ari abasenga Imana mutuvuganire, musenga Imana, mubwire Imana, muhamagara Imana, kuko Imana ariyo isumba zose. Murakoze cyane.
tuja kurya nyuma tugana ku musozo, sinzi nimba hari ubutumwa mwogenera abadukurikira ndetse cyane cyane n'abagize kino gitaramo, nk'ijambo ryo kugira ngo bihangane, ni mugire ico muvuga tubasezera bwa nyuma. mu kubwira abadukurikirana cyangwa se abakunzi bacu kugira ngo bakomeze batuvuganire kandi bakomeze banadusengere cyane, kuko twebwe aho turi turasenga, ariko kandi kujya ifashanya cyane nayo ibikenewe kugira ngo badufashe gusenga kandi banatuvugira cyane kugira ngo banakomeze nyine banadukurikirane buri gihe cyose, bakomeze babane natwe uko bukeye n'uko bwije, kandi bakomeze batuzirikane byoba byiza. Yego, hari ikindi mwokongeraho? Sawa, turabihanganishije namwe, nta bundi buvugizi buruta ubw'Imana, cyane cyane mwegereye Yesu wo mu ijuru. Ibi byose bizarangira kandi mucika intege, kubera ko wenda igituwo cyanyu gisa n'icimutse, ariko mukomeze mu bisengere, ni igihe gitoya izi ntambara zituriho zikarangira. Turavuze ngo namwe mwihangane, Yesu arahari wenyine azabikora. Yego.